الزلفلة وانت تبغى ما تتعلم لونجلي غتروح غير يوتيوب غتحوص اونجلي بور لي كابيل soit YouTube sur PC, soit YouTube sur téléphone. Tu fais une chaîne YouTube comme ça, tu des subscribe. Une fois t'abonner, tu vas faire des vidéos organisées, tu vas faire une playlist. Mais là, tu sais que tu as besoin l'anglais. Tu vas faire une playlist débutant A1, A2. Là, tu vas les vidéos. Tu vas faire 15. Une fois que tu as les vidéos qui sont déjà les bases, tu vas faire soit B1, soit B1, B2, c'est-à-dire les playlists qui تواخد مند على حسب النيوت على فيديو صافي هو كيهضر في السوجي وكيهضر في السوجي واحد صافي فين كيهون تما تتخدمو يفضل دا بلايليست كاين فريندز باغ اكزومبل تاخد دوك لي فيديوز داخل سيت مزواروث ما تيستا ابري سون انديبوندونت بوغ ريست اي لا اي سون ديبوندونت ستافل اي ماركاد بارت 1 نا بارت 2 Mais là, pour les vidéos, les vidéos avancées, mais là, sur les vidéos ILS, sur les vidéos serait là, c'est-à-dire que tout le temps, il faut démanipuler l'anglais à s'améliorer. Les vidéos qui sont خدمت إختني يبغى نستعمل l'anglais فنمرتي وجدت